cerita hubungan si babenina dia tu kagak mama ko mana tahu dia kagak mate dia na metero lete si nabita maka dia nabita lo ko si dapena makundri na pudangi dia tu kagak mah cerita ku tu puro ko si dapela ke menapa ko mah cerita dia tu kagak mah cerita mama ko mana makundri dia na mita angka makundri mate surno pungalatan angka to makaro maka nabita nariko angka to makaro pada nariko angka setan berhubungan si bawa setange nainap napita-pitangi okko yolona tahu napita-pitang maka to itu akan libarakanna nariko angka to berhubungan dengan istrinya berhubungan dengan suaminya menceritakan itu maka nabita yeno riasa setan kasanero pada setange أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin gurram muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, mari kita sama-sama menghadapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilalan subiwi to syukur lakda nasabangkane angka kiringan yakajita polir bola tu dagata digaga kata sangadina melo kitego pasuran ng Allah Ta'ala yan narito sampaja subut ta alhamdulillah kita telah laksanakan dengan berjamaah tanna podo sininna pakasiyat tak sininna malak maricetak na tari balampu ng Allah Ta'ala sabana sabari nawiring ng Allah Ta'ala asalama karilino makuto poro assalamu kay mati akhir insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, mari kita membacakan suratul Fatihah kepada alena almarhum Damisa. Sekali lagi mari kita membacakan suratul Fatihah dan kita akan doakan kepada alena almarhum Damisa. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wassi madakhalahu waksilhu bil ma'i wastalli wal barad wa nakkihi minal khataya kama unaka thawbul abiyya minad danas wa badilhu daran khairan min dari wa lana khairan alihi wa qihi fitnatal qabri wa min adzabin nar. Allahumma la tahrimna wa la taftina ba'da wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita kepada almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan
angke narampi kung Allah Ta'ala kurangi nan niya narampi na bitta ternyata kolino ye angka narampi kung Allah Ta'ala tori pancajina termasuk golongan manusia yang terburuk. Nari kumeli pa basaugi tomaja, tomaja. Magi ni rampe ye, sari komangi tannapodo, tannapodo de na to termasuk golongan na yero. Upana tamaki golongan na yero, tamaki golongan manusia terburuk tomaja. Ya. Tahu kami namaja istilahna nabita tau kami namaja tanapodo deki gaga koro dan ada juga di dalam Al-Quran zaman dimuliakan Allah niga na yero termasuk golongan yang terburuk golongan yang tidak baik namoro dia dari itu kafaru age sa kafarut kafere ya kafere narikomele pa ipak betuangi resengi kafaru kafar orang kafir yesengi kafara ya naritu tatutu ya natutui atina tatutu ero itu nari kwagaga tatutu de nafita ya bahasa di mabajaju ki de nafita ro ilalaro takaleta kafaru. Makanya angkat tiasa kopor ya kopor esangi kopor ditutup angka agak kelalang ya angka gagat kelalang namanya kopor sama dengan ini magini ya sekafaru tatutu natutu alena nasaba sitongotongan na tutawe dega gasid di tau nyaji sangadina mapacimana angka mana tappa na tawe si jajangi tappa na tawe jadi dia itu gaga tahu janji kafir dia gaga semua yang lahir itu dalam keadaan fitrah mapaci mana si jajangi tahu tappa na magi pelek nang kafire itu beberapa faktor ambo naga kafire yarga indok na kafire gangkana macam itu kafire atau lingkungannya oko sida pena tetangganya newa sifat cule atau kusikole yenoro pengaruh tahu na kafere kafere bahasa kan dari kemakutan kini magi ini nato seleng nyambok tak seletoin dok tak seletoin ini tak gangkana seleto ni bening ro kapa melo ki manawa beneng kafereto yang bota kafereto indota kafereto neneta odi jaji kapa kafereto ki ya nasaba mana yenero isukuruki sukuru lakda kiri pungala taala takko seleng yang bota seleng ini neta gangkana mancajitoki seleng jadi ni gitu kafere masaka natutu alena puri ria selengangi maka dia fungala taala innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah ya senge syarrul bariyah si jajana atau dipancajina pengalatan majap punasa kafir itu masakai dari ahli kitab atau punai kita maka dia pengalatan fi nari jahannama okomatu ranaka jahannam mondo tepat maradda okolalna khalidina fiha dena susu mananungan jadi rematu lisan neraka kedua angka penduduk
khalidina fiha dena susu angkato sementara nih. Nah sementara nih lo magina sementara nasaba angka dosana devina dampeng jadi sementara nih koranaka yang kekerumon roseso angkato dua ngeso angkato pitung ngeso angkato siulang tergantung dosana tapi aja mo tomak kana cinampo mo to pale ko seso tamaranaka tesamuga yesang seso kuro ranaka yesangnya seso kuranaka si 1000 tahun jadi si 1000 tahun okolino seso mi kuahera jadi dari kemakari punggala tala tamana yolo ranaka seso berarti sagero si 1000 kitong laituno api tama kuranaka si tengah so berarti sagero 500 tahun sijal lagi nandreki api nadina tomat apa tahu sijal lagi dina kada sijang 10 menit laitunu ki api kulino para salama di muat apa tahu mata pausiko apalagi dari kosi si 10 tahun. Makanya angkaro perlu doang si mata baca tungka pur ke masam pajang mancaj ada okor masih jita ya setiap pur ke masam pajang baca ro agero Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar aga batuan ro puang tapi belaiki poler ya piranakai tapi beleki aga pikoro pelodang dibaca wakina azaban nar puat tapas salama ki pole di pacalana ranaka aja lalu gaga tahu leputama ranaka namo cinampok mo magi di nagaga pada anda salah sanggup kurlalar di gaga nyaman cinampok mo makanya idi mana kaita syukur takko dena totam kurugulungan orang kafir. Ini mana? Alhamdulillah. Nigi to kafire. Dena gaga pada orang yang terburuk kata Allah. Yang menjadi masalah. Masalah ya. Angka tahu purni salang naluru kafire. Ini nama jadi masalah. Pure salang napa tama kafire. Di nagaga pade aga sana ya rona dari kupura salana pertama kapere tawe murta asanna wa may yartadid minkum andini fayamut wa huwa kafirun kata Allah nigi to mesur salange kemudian tama ko gamalange aga nasa pungala taala wa may yartadid andini fayamut nalur mate rotawero wa huwa kafirun kata Allah yinaru kafiri ladar makanya tumbel lodori pungal tali di lodo manengi okko ki sujud tak terakhir makanya tabe maafnya Pak Gurangi maka dia tungka sujud terakhir mas sampainya ki tak baca lalu ya Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wala ta'atika aga betul nero puang tapak kasatiku ala dini kamasa ku agamata tapak kasatiku puang masa ku agamata wala ta'atika tapak kasatiku puang si mata turusi parentata aja lalo na lengga atita aja na lengga upan na lengga atita ragu-ragu ki ko salangangi to ngamo gaje salangi to ngamo gaje to masampaja to macucupa to ngamo gaje para salama ini riasa murtad asana itu jangan meragu-ragukan agama kita ajalale wa may yabta gar Islam fala yuqbalu nigi to sappa agama saliman na salangi fala yuqbalu nasab ngala taala dini tarima
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ina romatu torogilada sori mondrin na pungalatan. Torogilada na itu. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang terburuk ia narito nariku angka tahu letuk ni matoa pegok mo pidosa ni gitu matoa ni nasi matam perlu mo poko dosa matoa ni kepala anan ni de panas sempayang kepala anan ni de panak jumaat kepala anan ni de panak berjamaah maka tomak ya maka tomak nasa nabita yene tu to majalak dak magi na majalak dak macawe ini mati de panak toba tapi kamana satu mana saya narikuan kanana nata aja ngalena maga nata aja ngalena kalolo nata aja ngalena anak darah nariko anak darah ki nata aja ngalena maga maraja dewasa nariko dewasa toa nata aja ngalena maga matoa cak doro ya nariko cak doro ni tawe buku ni tawe joka aga pi modinero nariko mato alada ni aga pi modina mate mani nariko mato alada ni tawe cador ni tawe mate mani modina jadi nariko kapalanan ni nade pa na makanya sampajana maka dan nabi tak to majalada na itu maka dan nabi tak mantala umruhu wasamaluhu nigi kita matuani nigi matuani nasa nabita nade pa na makanja amalana nade pa na makanja amalana magi tawero ya syarrun nas mantala umruhu wasamaluhu maka de nabita si jajana tahu nasa nabita nariko angka tahu matuani yelengi lamper umuru nadena makanja amalakna pene matoa pene dena makanja amalakna macawe ni mate de pana makanja amalakna macawe ni mate cak dorok ni palla salasan ni nade pana makanja amalakna jadi itu narikon kata palla salasan malangganan di rumah sakit cede jokasi puskesmas tanda-tanda sebenarnya itu macawe ni mate tanda-tanda itu upan kata malangganan rumah sakit nah dia apa namanya toma nah dia angka ni signal nama kalau itu kada ringeran cede rosi ke rumah sakit cede makbura sih langganan rumah sakit ini langganan sandro nih cede siapa si sandro maka dia si munro kata macam makbura tolo si koro sebenarnya itu signal macawe nikmati cawe nikmati cawe nikmati. Makanya di mana kehadir yang sudah kepala 6 pakan jaki kelalu tata. Itu dari ku meloloki dua itajeng ngaleta matoa, itajeng ngaleta mate. Dari ku matoani cidi mana itajeng mate mani. Deni itajeng melolo. Ya bahasaku ya kau dua itajeng ya bahasaku. Asal melolo mopa. Utajeng ngaleku matoa, utajeng ngaleku mate basani di motoy na aga man itajeng ya mate mani pakan jaki setangi yang ketiga termasuk tahu majalah dan asa nabita ya naritu orang yang kasar makusara nari kumak bicara nari kumananai pada duriange apa natondo ki nya natondo ki jadi mak bicara si bawa anakna napat diri atina anak mage makusar mak bicara si bawa benena mapat dia tina benena mage makusar mak bicara si bawa na napat diri tina tawe mage makusar mak bicara si bawa beli bolana mapat dia tina beli bolana mage makusar narik mak bicara
Ni gini kita makar nasa Nabi ta, itulah orang yang terburuk. To majalah dan nasa itu. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janasatin faqala ala hubbirukum bi syarri ibadillahi al-qazu wal mustakbir. Jadi matengangi Nabi ta mangantara tomate lokut burue. Maka dia Nabi ta melo kak berite ko. Misamo orang yang tidak baik, orang terburuk kata Nabi. Yener itu al-qazu wal mustakbir. Yener itu to ongke makosara nari kumak bicara nania tahu matampo ya makosara si bau matampo. Nigi to punisi pairo yener to majala dan nasa nabita. Yener tu pas sabarna nari kusilalo na jaji anak ta mancaji wi ada ero. Maka matok apa komedi? Nari kusilalo na jaji anak ipalle pe kicani. Ya ipalle pe kicani. Jadi nari ko biasa irisan maka de macawe ni jaji lo di rumah sakit umpamanya paceni cani nari ko jaji matu pura ni ya ke sana rumah kanjani ipalle pe kiri cani sebelum ipenu susu okedona sebelum minum asi dari ibunya ipenu cani dengan niat ini akan ngi bacangi salawat ini akan ngi sarikom mengi mati anak tayi nari kumak bicare macam ni timu ya macam ni timu pada cenina ya pada cenina ya jadi biasa makaro maka nari kode kagak cani wegolla ya wegolla celaga atau wegolla ya wegolla kasih ipinu ngir ipalepok pelepek supaya ini akan ngi sari kami urana tamatu macam cenni timunna nari kumak bicara ya dan nama kosara ya biasa tu nama kosara iku mana na tapak gora iku nata biasa namu sida peki gora to ya gora kumak bicara ma kosara kumak bicara ya jadi biasa itu faktor dari keturunan juga faktor keturunan indo nama kosara to nana makosara ambona makosara to lena ya makanya di mana kiajin ya itu biasa dari ke guru ku sekolah magi dia nana yang makosara ma bicara oh ternyata makosara itu indo nah ya biasa makoro iparis-paris we kan macam-macam tuh ke sekolah iku 40 nak guru ta 40 tuh sifat aku tuh ya zaman dimuliakan Allah jadi ini adalah salah satu sifat terburuk kata Nabi. Kemudian nah ini tadi termasuk adalah orang yang terburuk kata Nabi yang nonangi wal mustakbir orang yang sombong takabur. Menurut Nabi Taiseng itu takabur orang sombong yener itu al kibriya yesengnya orang sombong baturul haqi wa gamtun nasi yener itu natolak tungangi na capa-capa tawe. Jadi dua itu tanda-tanda neseng itu sombong. Ataka burukan nari kuang kata natolak tungangi na capa-capa tawe. Jadi ini gini gitu capa-capa tawe itu yena tuh yasang orang sombong. Orang sombong itu. Nyari kena kakalena. Jadi setiap melihat orang ikunai tetawe menganggap bahwa dirinya lah yang terbaik. Ya, dirinya lah yang terbaik. Nah cepat-cepat tuh. Agak tuh anak guru miriolo ya. Ia mi biasa melengi modala. Ia mi biasa pak guru. Ya, ia mi biasa narikon kata makaro pak. Ia netiasa orang sombong itu. Orang sombong itu. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an ini innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dahirin. Maka dia pungal ta'ala kukurangin naiya to angkai punai sifat takaburu kau kotina ya
tame maturanaka dahirin narigongkana matuna ya narigongkana matuna yesangi matuna degagang kena maka Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi to mapunangi sifat takabur ko kotina simper kama aga jasa simper kama di ya biasa kita kama waktu nasu tu japa gere riolong kesa kama iki pake rumah tak ki ang kama becu maka Nabi tak nigi to punai simper kama atakabur ko kotina la yadkhulul jannah degaga ondo ner surga jadi ajak lalo gaga tau punai sifat takabur kan nasabah degaga ondo tar surga degaga ondo tar surga makanya tabe nariko angka kelebihan naringi pungala taala ipalesu ko pungala taala aga jasa kelebihan naringi pungala taala orang parang sogi kiasana naringi pungala taala pak disengen ali masana naringi pungala taala onron ruang pajaba asana naringi pungala taala onron ruang kedudukan sebenarnya itu berpotensi orang untuk sombong ya berpotensi nasabak jaramu tu apa to kasih sombong di atau engkah to kasih sombong angka to kasih sombong angka to kasih sombong alina topa to kasih alina topa to takaboro ya alina to takaboro to kasih tapi mele asa sogi itu takaboro sana itu ya sombong zaman dimuliakan Allah jadi nigi tahu capak-capak tahu nah capak-capak bali bolana nah capak-capak si bona capak-capak nasabak yalengi kelebihan di punggala taala yena tu ya kesombongan nasa nabita ye wagantun nasi capak-capak tahu nah nigi to capak-capak tahu merasa dirinya lah yang terbaik maka dia gagal onro dari surga yena tu pas sabarna ini tungka wani juma subuh age pego konange sujud tilawah ki salah satu fungsinya sujud tilawah ajak lalu gaga to takaboro sujud ki ipak depe rupat to kotanai sitanre ajeta ajak gaga to takaboro ajak gaga ang kaya sa sujud tilawah ukutu korang itu 10:5 kutu 10:5 nariko ibacero isunna kengi sujuki magai aja lalu gaga tahu matan akari sisina pungala taala sujuki mapakariaw ri pungala taala de gaga angke tak risisina pungala tali ye de gaga sinin na papuji na punangi manangi pungala taala ya sangaleta sogi ai de gaga itu ye na tu pas sabaranna angkariolo nabi melor pungala taala maka dia puang alenga kesempatan pandre manang itu magai nasa ngelena sogi ni kata yero Nabi Sulaiman ngasana yero Nabi Sulaiman to sogi landa de pagaga to sogi olona de pagaga to sogi mondina to sogi Nabi Sulaiman malelu pungala puang walenga kesempatan pandre manang itu olo kolot tak lutu lolok melo kapan re maka de pungalatan de mulai maka de alenga kesempatan maka de pungalatala alenga kesempatan pandre di balik yer Nabi Sulaiman pak depungan ngandre nah sampai itu Sulaiman ka pasukan jing sana sini na jing na perintah pak depungan mana ku andre Andrena tawe, Andrena ulai, Andrena sapingnya, Andrena pokoknya pada depungan mana? Melo mana ipan re? Sisa nama depungan mana Andre? Mak bulu nih Andre bero. Maka Nabi Sulaiman puang tahun 5 nih olo kolota. Tahun 5 nih olo kolota. Angka mana nih tawe agak? Melo nih manre. Maka pungan la taala Sulaiman. Sebelum lawul limana ngero kolero angka sindi
angka sidi olokoloku sidi olokoloku melo kamuli angka yas ikan nun okuburina tasimonro okuburina tasimonro ikan nun ngasana melo kamuli ero yena riolo mupanrero gangkane ro balewer cidi bale menre maputana buatuna menre maputana ngero balewero sisa minaomang ero sisa mi macepah capu mana nganrebe deka kana sisa deka kana sisa napi cidi balero napi cidi bale na pungala tala nolli pungala tala capu mana deka kana sisa matarus sujud Nabi Sulaiman maka dia puang ternyata dia oleh panre dia pernah andre sapinge dia pernah andre banu-banu dia pakai kata manre capu mana nganrewe bayangkan ini batina pungala ta'ala piara manangi sinin nolokolona sinin rupa tawe jadi dia gaga aso girengi pungala ta'ala mapunangi zaman ini muliakan Allah. Kemudian selanjutnya termasuk orang yang terbaik yang terburuk yang dari itu adalah orang yang tidak mau mengerti kebenaran. Ini tabe narik kuangka tu pudang ada nade na melo mengerti le pudang ada de na melo mapahang makdei pungalla ta'ala termasuk to majalada itu to majalada maka dia pungalla ta'ala inna syarrad dawabi indallahi as-summul bukmu allazina la yaqilun majappu to angkai termasuk tori panca jinna pungalla ta'ala majalada nasu pungalla ta'ala yang dari as-summul bukmu yang dari itu natutu sumpana de na melo pawi togange si bawa de na melo maringkalinga de melo mapahang ini gini gitu pudang ada na de na melo mapahang bak bangi tawe de na melo masiji baba tawe de na melo masiji ya orang yang seperti itu to majalada itu to majalada sosok yanre papanya mana pungalatan sosok imanre manapa saki tabe 2 menit dia teman apa maka kira-kira talapa keringat 2 menit maka kira-kira nai ngi gratis dia ni maja matindro ki manapa saki tuda ki manapa saki agero papenya mana pungala taler jadi ini gini gitu dia nak terima kasih ku pungala tala sebenarnya to majalah itu jadi itu dari kotoma kosian tomat terima kasih ya sana mage purki manre manapa seki tuda-tuda ngi manyama ki joka manyama matindro mat terima kasih ki ku pungala tala age pegau mas sempajaki yena tu pas sabarna angka patalari werengi pungala tala ko kurangi narik ko angka tahu narik ko angka to sosok nande papenyaman pungala nade na melo sukuru angka patalar na pungala tala kurang aga patalar na innal insana li rabbihi lakanuda nigi to sosok nande papenyaman pungala tala nade na melo terima kasih maka dia pungala tala yena tu yasang lakanuda asana jadi nigi gitu makutu mas sempajang Jumai dia nalo mak juma, dia nalo marengerang, jama-jama nama tona jama, maka dia pungala tala lakanuda sana. Dia toka lakanuda to, mega. Nari komelo kimita lakanuda matu, nai ku jumai matu ye. Ikuan kato dia nalo mak juma, orane dia nalo mak juma, wajib lo mak juma dan nalo mak juma. Ina tiasan lakanuda sana. Aja mau jalok mata kadala kanuda semu macam itu tahu pungala tala maling ngaseng pungala tala tanya tahu pungala tala maling ngaseng pungala tala innal insana li rabbihi lakanuda ya tanda puru de gaga si kamputa ya lakanuda ni gapi aya tabe biasa yang kadingi
tanah poda aja gagak kue. Agero orang yang menceritakan hubungannya si bawa benena. Nigi to sidappe benena. Sidappe lakaina. Napa na curita apa yang terjadi di kamarnya. Macurita nala kabanggang ero. Wai sidappe ka bene ko nan ai nareko kato macurita makaro makan nabi ta yena tiyasa to majalada. Aja lalu gaget cerita isi bawa yero hubunganna si bawa benena. Ada gaget cerita hubunganna si bawa lakaina. Ada gaget. Magi to majalada nasa nabi ta. Ye to majalada itu. Inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufda ila maratihi wa yufdi ilai summa yanshuru sirriha aja lalu ga makar nasa nabi ta to majalada itu nigi to cerita makar yena to matu to majalada sori mondina pungalatan majalada itu dena wadi cerita hubungan ta si babeneta hubungan ta si balaketa dena wadi yena to makamara yaitu nariko kawing itawe maka mato apa kedi biasa makore nariko kawing itu tawe makwe kawingi lay sampo ya ke sana lay sampo seputangan aga biasa seputangan aga di sampir sebenarnya itu isyarat maka deh iya gagaye melo kutumatu sidape aja lalu mapita-pitangi pure masampaja nabi tak gilingi maka dia nabi tak sina pak berjamai de to garo tama curita si bawa tahu na curita hubungan si babenina de to kagak mama ko mana tahu dia kagak mate dia nabi teror lete si nabi tak maka dia nabi tak lo kursi dapat nama kundri na pudangi de to kagak tama curita kutu puro ko sida pelake menapa ko cerita de to kagak cerita mama ko mana makundre de namita angka makundre mate surno pungalatan angka to makaro maka nabita nariko angka to makaro pada nariko angka setan berhubungan si bawa setange nainap napita-pitangi okko yolona to napita-pitang maka to itu akan libarakanna nariko angka to berhubungan dengan istrinya berhubungan dengan suaminya menceritakan itu maka nabi ta yeno riasa setan kasanero pada setangi tanda podo aja kagak makaro kemudian selanjutnya adalah ayene yener itu bermuka dua yesangi bermuka dua munape lengi na cerita koroy leto na cerita koe to munape sana ya to munape nigi kita bermuka dua makaro yena to tahu buri naranaka nonroy buri naranaka ye to munape sana salak timuna kapere atina to munape sana yena to ke Madinah tu waktu nabi ta malaikat dapurang itulah termasuk kami nama war nolong nabi ta magi mas sempajang mas sempajang tapi munape mas sempajang tapi itu munape salat timunna kapere atina zaman dimuliakan Allah kemudian selanjutnya ini termasuk orang toseke ya toseke nigi kita masike kan orang parana termasuk orang yang terburuk kata Nabi itakisu apa inasu ahlaka mangkana min kabalikum itu wesang seke yena tu solang itawe maka solang itu ya ini gini kita masike maka solang ni kata nasolangi namurusi alena nasolangi yang kedua tahu nasolangi mana tahu dari masike tawe angka kata pada kata masike nasolangi alena angka mega dina tapi dena panjang-panjang elena nasolangi elena itu mega dina tapi ya napa rasa lena biasa kimita makaro biasa kimita to mega dina rasa lena wadin ni mali oto de panali oto iku mega di taliki tapanya menyamang eleta iku mega di aliki makanya kanja wadin yang makanya kanja sandenya iku mega di loki mah hotel aja panjang menyamang eleta jadi makanya tuh nariko tabe di
Makanya tuh nariko purki masangki tapudangi lah kita. Maka dia bapakna makanya kah tolong mah hotel di telumpen nih. Aja gaga anak iya masih bawa aja gaga. Ini nasi Pak dua. Bulan madu stok lama. Jadi di malolangi galutang ke lama-lampe lama ajeko na tabe. Nariko purki masangki tak kabi-kabi lah kita. Makanya kah tolong mah hotel bapak nadi telumpen nih. Pakir matu di kapur ki masangki. Makanya tolong mah hotel telumpen ni mo. Si bawa ki aja tersuruh lah kita deta si bawa ki lo mah hotel. Maka dia magatoje sa kasi mah hotel. Lo ki mah ka hotel ko pakajene. Hotel Sydney. Ya, iko deta lo telumpen ni siwan ni na. Maka je sangi hotel. Lo mah hotel ko rumahnya menyamang siwan ni 24 jam. Maka na sabang kamu dita. Angkamu dita. Ya, ada gage si bawah. Ini dah sifat dua. Bulang gage sana makero. Bulan madu. Loki Bali. Ya, dari komega dita. Ya. Ikut itu Bali lo ni bilang. Oko bilang. Kemudian selanjutnya ya, termasuk orang yang terburuk ditakuti keburukannya. Pun narampe guru tawatu nama maulu ya. Ya kita orang ijana. Dega gato mere me kesidape mage majasi pak. Ada pe, mage angke pangai. Ya kada angke angka tu panga. Jaga-jaga ki angka pangai kampung tampamanya. Nareko angka to makparo sija jana to. Itulah orang yang terburuk. Sorry mundin pungala taala. Yang terakhir tabe wakata ye, terakhir ye, pentilanda ye. Orang yang terburuk adalah orang yang mencuri di dalam salat. Menau ilalana sampajangi. Angka narampe Nabi ta aswaun nasil ladzi yasiru salatuhu la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Yesengnya menau panga ilan sampajangi ni kata iro la yatimmu sujudaha. Tau dena suku sujuna, dena suku rokona. Nareko rokoi dena suku rokona. Tiga je sang suku rokota. Ya sang suju rokok suku nareko rokoi si tanre ye. Yero agana sana. Yero lakka naro si tanre. Wadingi tanda nareko kaca. Wadingi tanda. Kemudian meteta tenang. Minimal subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maka dia guru Imam Malik namo sisa minta baca yang penting malapai. Maka dia guru Imam Syafi'i we katallu ta baca subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi. We katallu ta baca rata lekata yeno riasang suku rokok tak sujuki pitulan rale sujud aja dua utu dua kemudian 25 teye kemudian lindrota suku sujud tak metetaki sujud namanya ya metetakro subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi we kata lu baca. Jadi ni gini kita dena suku rokokna dena suku sujudna. Maka dia Nabi tak yena tuto kami namaja magi menaui ilalana sampajana. Jadi di mana kehadir meta ni pengajian 50 tahun ni pengajiannya tapakan jakilala sampajata. Namo sampaja sunnah tapakan jakita. Angkat tutan dari kemana berjamaah makan jamu. Tapi dari kemana sampaja sunnah ai degaga. Pokokna ya bila takajo. Tabe justru Nabi tak okoi sampaja sunnana mon rometa Nabi ta sampaja. Kemas sampaja perlu de. Basana nai kas sederhana. Tapi nareko Nabi ta sampaja sunnah metalada. Metalada Nabi ta nareko sampaja sunnah. Itu sih tak balik biasa. Iku mas sampaja perlu ki makan jamu. Tapi nareko sampaja sunnah biasa bila takajo. Itu nareko tuda-tudanga lu wita-wita mana tu mas sampaja. Wita-wita mana tu mas sampaja. Ternyata maka keme tabe lo pala tukangnya angkamo pasti digarakan sampajata melu pakanjaki angkamo pasti di
Angka mo pa do talo pa berjamaah tamil pakanjay kinariko masapajang. Ye kumagay nariko pure roko napa iti dalang. Sami Allahu liman hamida. Oko biasa dia nama kanjay. Oko biasa dia nama kanjay. Dia nama kanjay batin iti dalang. Apakah dia na lampu lakena? Jari ke cinampa mi. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar si sambung ero. Napa si sambungi? Pada dia nama dia pasti sambung. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tak baca yero. Nariko dia tak apa lain akadeki. Sami Allahu liman hamidah. Napa apa besok kita napa? Napa ki sujud. Nigi tahu. De napa besok koro. De kakek besok sambung sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Berarti de gaga de nama kanja itu adalah tasana. Nariko de nama kanja itu adalah tak. De napa besok de nasa sampajata. De nasa sampajata. Oleh karena itulah mudah-mudahan upala tukang ini sari kami kita pakai aja kilalo sampajata. Meta ni pengajian, meta ni telimeng kali ceramah. Narikude pa na makanja sampajata rogi gitu, rogi waktu ki. Makanya kita pakai tungka mas sampajangi, pakai aja kilalo sampajata. Tak bulu ki mas sampajang, pakai aja ki sampajata. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah mudah-mudahan agar pertu kepada kesempatan ini, angka dapat barakah Allah Taala. Tak dampangan nariko malampe-lampe magen sa melo kasariko idi mane mun romane mas sampaja sunna isyarak mas sampaja isyarak ni gini gitu pura mas sampaja suma berjama nenapa tudang nenapa mumpo matana sewe gangkana mas sampaja isyarak lolongnya apalang umrah sempurna haji sempurna kata Nabi lolongnya apalang haji apalang umrah sempurna. Di negara pada umur di mana hadir. Oleh karena itulah mudah-mudahan angka matunya kita melaksanakan salat isyarak dan setelah itu kita istirahat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.